Ličnost životnog stila za ovu godinu jeste Marina Maljković, koja je pre godinu dana pokrenula pokret za žensku košarku. Ovaj pokret održava besplatnu školu košarke za devojčice, kaže da je nagrada čast, ali i odgovornost. Mislim da je zaista taj pokret jedna lepa inicijativa za sve, jer iz toga ćemo na kraju krajeva doći do onih novih reprezentativki i reprezentativaca u svim sportovima i tako ćemo pobeđivati, a dobro znamo koliko je sport bitan za Srbiju. Ja sam iz svoje ogromne ljubavi prema košarci posljednjih 10 godina udaljena od svoje porodice i od svog Beograda koji izuzetno volim. Tako da od kuknjave nemamo ništa, od plača nemamo ništa. Naprotiv, potrebno je da se ujedinimo, da pokažemo dobar primer i da što više ovakvih akcija postoji ne bi li pokazali ljudima, ne bi li dali onu pravu sliku ljudima šta je to sve što Srbija posjeduje. I sa nagradom, ali i bez nje, Vasil Hadžimanov kaže da će njegova porodica ostati ista. To što je po nagradu za porodicu životnog stila došao sa tetkom Biserom Veletanlić, dovoljno govori kakvi su Hadžimanovi. Pa zato što smo mi u suštini takvi kakvi smo. Naravno da smo mogli da radimo i neke druge stvari. Svi, Senka i Zafir su i glumili i mislim, nema šta nismo radili. Ja slikam, Vasil komponuje, Vasil producira, Vasil piše aranžmane, mislim, da o Marti ne pričamo, Marta je sve to zajedno. Kako je to biti sa ocem i majkom koji su Senka i Zafir ili sa tetkom Biserom? Ja samo mogu da kažem da nije bilo njih, naravno i u bukvalnom smislu, ali i u onom profesionalnom smislu, ne bi ni ja ovo ovako činio i delao i radio, a ne bi se ni ovako ponašao, ne bi bio ovako posvećen i veran i iskren do kraja, beskompromisan u ovome što radim. Tako da to su sve lekcije koje sam ja naučio od svojih roditelja i od svoje tetke. Pa ne, verujem da sam najslađa, ali sam tu. Tu sam, prisutna sam. I u dobru i u zlu. Zbog svog velikog srca koje kuca i za obolelu decu, Jovan Simić proglašen je za mladu ličnost životnog stila, a nagrade su dobili i dr. Magdalena Đorđević, Anica Dobra, Peca Popović i Miksalište.